شهاب بخیر ایوار باش بخیر هاتن سر برنامه سر اکران چارپل مدیا بخیر هاتن برنامه عشر رشل آنادولیه برنامه برای مقاله عشر رشل کربو ما گفتو بو که مغول هاتن آنادولی اشغال کردن عشر رشل جو آغزی آذربایجانه حتی مالتی هاتن قولک جاناجش مراجع حتی حلب جون هاتو بو مالتی بر آناتولی جب چوی بود حتی بزرگ حتی همه ما گفته بود جشن 8 سالشون مغول دستن که خج آنادول وکشیان اما دولت تگیدن تنها بود ایدن اداره سیستم بگدن بود بگلیگ بود میوک مینا منتش جانداری دولقادری و گرمیانی جشن دولت که آوا بود نوه عثمانیه مقال کرد بود عشر رشیه و شده هاتی سریعانه ما ناشو قد کال کربو لحظه 1402 تیمور هاتو بو آنقره هیناتو بو چابونه جازی بزرگه قرشیره نیده 3000 کس بخاره برو بو تبریزه لتبریزه اردبیل تکه اردبیل آنال داره جشتو بو آنا پاشه به وکمینا پروپاگاندا دکن هاتو بو ناو آنادولیه لسال 1500 شاه اسماعیل در کتبو شاه اسماعیل به عثمانی و گاو شرد کرمون مقاله چالدران کربو ما ولا عشر رشال چالدران نبری شاه اسماعیل به یوز کربو جشن ما بحث دولقادری کربو دولقادری ویدمی وقت من دولت بود وقتا یوز چالدران شهر هینا در برای خدای بار و دولقادری جورتر را کربو دیساج دولقادری یک دوی بو سرانه شانسوار علی بیگ دست شانسوار علی بیگ قاهره شام هناتو بو هر داره که کرمانشتی دا یعنی کرتی دا همون عشر رشته دا همون هنات من بن دست خد اداره دکرین عثمانی demek şunda idin idare yani teşkilatına idare bkhara ava kirbun vek mina rişvan Türkmen yörük ma bozlustangi qal kirbu جشن‌ها مگوتو بود که 1639 نبر هیوی دمی مراد چاره سر اقتداره سر تخت عثمانیه برای خدای بود بر و باغدای مقال کربون مگوتو بود که 400 سواری عشیر جرکا گرده رشیا دستک دای بود مراد گاو باغداد هناتو بود چابونه مراد گوتو بود که ایدن اونی تورینی نه اداره و هرده وی اون اداره بکنه جاشنا مگوتو بکی اداره گشته بود دست رشیا مقاله قابلیه دی کربو مقاله سرگنا راقه کربو حتی مگوتو بود که وقتی عشر قولک خد سرگنا راقه بود قولک جو سرگنا یوزغاته قرشیره کربو وقت من علی شد من مامال عشر من شهر العشرت مقال کربو جاشنا مقود قاله اسکیانه نوشیره کربو جیسکیانه نوشیرشنا مقاله مولک کربو جشن‌ها مگوتو بود که از کشان ما اداره یعنی باج دو سه ولایت مقال کرد تورغوت بای بود اسکیل مقاله اسپکشن کرد مگوتو بود اسپکشن وظیفه خدشبون در نگشون اسپکشن جوت رابون مگوت چمن رابو مقاله هرای کرد مقاله وب خاشی کرد جشن‌ها جی ما حتی جاندو حتی 1843 هنگام درباس نمون از سه سپاسی خش کسی را بشینم برنامه برده ما ویدیو نلمانده بود جوا لمان ویدیو کلامه که ابو جاغزی ما بو جا کلامه کتوگا بو اکسرائیش گندیس اومه عشیره سیف کو عمر حاجی مطوباله محمد صالح حاجی مطوباله سپاسی خشی را شنی و گیدن ام سپاسی خش نسیم باران را شنی گلک ونین ویژی مال جنری که دایم سر اکرانه و گیدن گلستان و حاشم توقت میر مهدی مطلم سپاسیلا جیرشنی یک ج گنده قازقل انتبه ویسات قیام ارکه هارون نا عمل باطنی چاپ خیر اولند سب خیراتنه امی حکایت رشیا دوام بکنی تشتک معلا قدر کرنی از تقاضم ایشب جوار قالا میره جانبگا علیشان بگی بکم برک از قلعه علیشان بگی بکم دولت عثمانیه یعنی وقت عثمانیه دا وظیفه چی بود صلاحیت اقتدار چی بود
yani rütbe tane çi bun. Mesela mirliğin, mirati, veziri, tişte bana dayına cüvez du misala az xazme bidim. Yek me gotu bi sala 1609 yeka sür vakta Rakka'ya xazme aşire iskan bikin. Kısmek berber Rakka'ya tişini, kısmek berber Anadolu'ya. Hatta Anadolu derjin berber Rakka'ya tişini. Ve o vakti meskin jağzı Urfa'ya da, ağzı Ruha'ya da جوكتي عشري بادليا مصطفى بك وجد ناقصات تشكيلات الرشيا رشوانه او وقت تل الديفريه بجيت به ديفريجي نابرا سيواس ارزنجان مالاتي ve derece ki stratejik daya lura aşir ama aşir giyane devlet destekler devlete nagevra idare bir zora حتی سال 1707 kontrol zede tüneye. 1707 şuna meskini ki edin Mustafa Bey Köse Paşa, Mustafa Bey yani vezir Mustafa Paşa beni Osmanlı Jera. Ev teser hüküm ki vaktavi da idare ka pir rint beş yani aşirat kebin kontrole lüvra madene keban okey Erkaniye lura idare maden deste zer zif kherawi zedet bine Rakka'ya vakta kuşnakin aşira idare bikin Mustafa Paşa satışına Rakka'ya çarsara lura validiyet ke şu vaktaki şunda şnavze Halebe dura jera vazife derdikin tişinne Kafkasya Sinobe Kafkasya vadarna ama aynı ülke rokte Joker'e Mustafa Bey'e ben her malı kırmızı. Yani tü ev vazife kıymet olanıcı tüne mirliği yani mirana ama mirliği tü kıymet katüne. Desa aynı ve derme Salih Hazar Hafsidi ameskinin malumata Çapanoğlu hayal bozoke Çapanoğlu ihtimala mezene ve vakti Salih Hazar Hafsidi رولا اوکی داینه وانا عشریک رابطه ده بر وانا دلیوارن پیشیل وانا دگرنه یعنی من دربندن یک جبرا دا جی خازن درباسی واسبن دسا لورا چاپانوğlu kontrol tıkne Çapanoğlu mezintimde Maraş'e hatta Sivas'e Antep'e Vadarna Niğde'ye Ankara'ya idare dest vana daya Salih Hazar حفصد سوش ششا شندا امنسن حصل سال 1000 devs siya Çapanoğlu devletin her tış Çapanoğlu'na yani idare askerci Çapanoğlu'na malci Çapanoğlu'na 1705 le İstanbul'a disa galaya kıtlığa goşt tem İstanbul'a ekci goşt askeriye Çapanoğlu'dur. Ama aynı Çapanoğlu vaktaki şunda vakta Sultan Mahmud bela tıkine kesi ona vazifedar kırınca hatta men Sivas'e tıkine vali, le dereden tıkine vazifedine ama naşinle mıntıkavala. Naşinle Yozgat'ta yani Bozok'ta. Ve vakti hatta Paşa Dağıcı aşire meci Bacaka yani vergi kat tadına Yozgat'ta, tadına Çapanoğlu'ya. Vakat meşhurun libra yani meskinik ligor şartı irod meskiki ama bek valla ben bu falan Mariye devlete bu ve ne devlete bu yacı basma bu tenki zahmete. Ne kala Alişan Bey gibi. Alişan Bey ki Alişan Bey nagu mire Canbega'ya navu denge vi ji Ankara bigre hatta Askeşan Cihan Bey'le hatta ağzı Afyon'e Eskişehir'e navu dengi vi hene idare vi halkı memnune insana ki tegotin insana ki xandaya İstanbul'e xandaya insana ki zanaya la Ankara konağa vi heye la salana kese kudanı kona Türkiye la konağa vi insan tikene şef hatta sube şiirat okunne, tişte edebiyat okunne, ser nakaşa dikine, o şaire mina dertli, mina Erzurum Emrah,
Dibin siyah dana bixêrawî ev wana Alîşan Beg xwedî dike yani insanekî devletiye xandaye zane me got em meskinî sala 1827 ji axzê Bozok yani Yozgatê de qismek jî ji axzê Aksarayê de dibine danişmendiyan ji boynên celcû eşirana sed pêncî xane mal berê didine axzê Cîhanbêlê yani bin îdara Alîşan Begê tenê lûra bicî dibine devlet dixwaze vana paşta çexke dibe vana bişine şuneke dibe vana lûra evderna bital dibine baca vana vergi ona ek lûra bidine em meskinê hem Alîşan Beg xe hem jî eşîrê Canberga ew ka devrê gotina devletê nî neşûne dibinek vana nîvanê me ne li gor edetê me kesek nîvan hatî em paşta naşînî ama eger kes xe bixwaze herin ek çûyî em ji wana re tişt nabînî ew serbestin ama em edetê me de nîvana paşta şandin tune sa 1830 em mêst dikinî dişîne va reşiya tawî wextê dixwazine eşîrê reşiya cî bikin tiştîna axzê Sîwasê Alîşan Beg vedigere tê dibî ku wala reşî naxwazine li derna cî bibin reşî dixwazine bên axzê Haymanê çünkü zivistana li vê derê ne dixwazine li derna cî bibin disa gotina devletê nî neşûne li salê 1840 îdaretê görine êdin müdürlüğü avatibine çeliyeke hatta çeldudiya Alîşan Beg lûra dibe müdürê Canbega yani Cîhanbêlê wê wextê heft eşîrin navê xev eşîr Seba yani Erebî heftin Mîkaîlî, Şirbizinî, Etmanî, Şeyxan çend eşîrê din jî yani heft eşîr dibin îdara Alîşan Begê de ne ji wê wextekî şunda jî eşîrê Geygelî ku navbera Bale û Qulyê de ye yek jî eşîrê Zêvyelî ke ew dibine Zirkî ew ji axzê Çorumê ne ew jî wana jî didine îdara Alîşan Begê Alîşan Beg li ser wana tesîreka wê mezin heye salê 100,000 pez dişine İstanbulê tacirê ya ji wî bitir keşnekê biştine pezê wî ji wexta ji axzê Çankırı û Bolu wa derna derbas dibe devlet fermanê tiştine dibe ku jê bacê vergiyê mestin serbest e pez heta İstanbulê tiştine İstanbulê celebtin wî pezî tirfoşin paşê perê wê didine ama mecburek salê 100,000 pezî bişine wira ji 1840 şunda tanzimatê şunda devlet dixwaze ji eşîra êdin hem esker berevke hem jî mesela bacê vergiyê esker dixwaze em dibînik Alîşan Beg bi şesîd siwarî xeva ve hespê wana silahê wana şûrê wana dikevin İstanbulê İstanbul pir hûka wan tere yani evlen ber mat dibin ecêb dibin dibê neskê bi siwariyê xevatî hespê xevatî li wira rutba îstabil û amîn didine wî yani jewkê kapıcı başiye jewkê mesûl e ji berhara dibin herhalde mesela hespa xwedîkirina wana tiştê wana mesûl e nîşanê didine wî ev çek dibe tê wa devletê ji hêlkê de jî tabi dîsa dixwazin axzê Haymanê nêzîkî 50,000 kesî li wa derna cî bikin Alîşan Beg dibe ez naxwazime şunakine devlet wa îşi bike yani Alîşan Beg ber çavê devletê tim gelemeke deskin ki va kesekî serxê û fırsetî pêxe dike yani gorê wana nake li 1846 dixwazin ji müdüriyê bigirin müdüriya eşîra dixwazin şûnê wê kesekî tayin bikin dibe wana eşîrê din ji te nerazine derser wana zulüm kiriye ji wana fazla tişt sandiye û li ser vê Alîşan Beg mere dibîne ku eşîra giya berev dike tişine eşîr terin İstanbulê li wira dibên
pewkera saraya ratibin ki valla em dibêje Alîşan Begê memnûn nî qet tu giliyê me jî şikayetê me jê tunene em naxwazin me müdirekî xerîpî ji Stenbolê ji me re müdirek were me Alîşan Beg be tabii saray meslike ku aşırı pevrane yani nerede ki Alişan Bey ji vazife bigirin ve cari çitkine bene ku tamam Alişan Bey sara kadın bime ama sarete 200,000 pez bişne şu neset hazarı 200,000 pez bişne pareji du katı parek hatta vakti dedin ve pareji der du katı Alişan Bey المنطقة Alişan Bey idare ویدا دست و عشرنا دا 200,000 پس تونیه مجبوره قسمک پس عشیره هجوا عشیره رشیه بستینه پره و پزیجی پیش بده باشه پس hat fırtışında da yani pare vüce varne mecbur tebe jüvi vakti tefecik binave David Savalda az tekrar Rusya jüvi para dentki sebep pez bisne pez berefke paşek mesele tam çiye emi lura meril rımzane pezek şandi İstanbul'e belki ci bin bayvira yani celaba hin her zantır frutiye para benekine netice Alişan Bey şuna ki dene ki bede dene David Savanna tere konsoloskhana Rus'a giliyevit ke şikayet ke u Rus zoret eden Osmaniyet ve hunek va parana bidin. Çilkine paraşkune para tırnana ekşi nakaz ne devlet nakaz etti. Uluvra karar harekete gire tabi sara tek Alişan Bey pezvani uluvra o celep ke tayyikini yeki binabe Ahmet Bey'e Ahmet Ağa'ya tayin dikine bes teslim ettinek bes sediye seri bes sed liraysa bir nodi hesap dikine lugor nodi para Alişan Bey gitne ev dehek serda fark atmayı ve parana dedine David ve şekli cidden David şey xalas dibin sala emtine sala hazar haysidir uçel naha iskana reşiyeye lura pırcara yani pır derdara da kazım nabahazım ama meskini insaneme yani kurde meji artık galettikin tebene valla işte rola Alişan Bey'i iskana reşiyada yani rola reşiya iskana Can Bey'da yani tebeyem tiştiş bir nekni ilk karara iskana dayini devlete Osmaniye vazife daya lura vazife daya Alişan Bey müdüre kaviye sava iskane bütçek daya malbavi asıl Mariye devleti halim begaye o paşe bana suçlar dike belki bana rüşvet hariye yani iri onların mesketişteki makul tür şerteki Alişan Bey rüşvet bu tüne Alişan Bey bıkhe terike devletiye terike navu denge ama devleti evde ber çaveka meskine aynı tiştek Alişan Bey geldi beni rüşvet hariye yani ciddi nafi kiriye zulüm kiriye Mustafa Bey'e bereketi lazı çiçeki jüviraji aynı tişte aynı davayı verdiğine İbrahim Bey'e askerşana arzu aksare yüce aynı tişteydi beni yani var ne tesadüfe var insana vatışlara suçlardığine evcilvira şeye derden zaten tek fikri derden adacı ati nefsan kalkını tıkaze va kesekti naf kalkeda nav den rastır ser aşire tesir bekin itibara wana çavi kalkeda çünkü ki itibara wana bişkene o loma vatıştana ki davecilter paşeci hazar haysidir bence Alişan Bey müdüriyette giren Şınavici İstanbul'da da yeki binave Ali Ağa tayin dikin ve müdüre Can Bey'e merkaz ki Alişan Bey'e devra bir binni cakadın kalavi bekini ev rumet ame insanı mene debek em bana serbilindi de ona kudu derkenni
لورا رسم معنی ها و رسم اوکیه و یک مزار علیشان بگه ایدجی مزگفت جامعه ورا لسر علیشان بگه تکست کاتی لسر وی هاتی نفساندیه و نهاجی دسا لسر عشر جامبگا ویدیو کی معایر شو حولي وريلي مولا ما شزدك والروخ ولي
me guda ser hozane Canbega biço yekçi yunak rastî kazaka bajarak hem ama mere şöbüke bek var git Canbegin em naha devam tikini em zel kedajı tabi tkazini coğrafya khab din nas kirin em adekan ser dijini em kedereteni naha pir kes belki nizanin em vakta Osmaniya vakta Fatih Sultan Mehmet da goç hene yani sürgünü hene goç hene ji Aksaray'a yek ji Karaman'e kesek lura esnaf kesek xandi ek devleti King ek Fatih Sultan Mehmet İstanbul etire emreti de tübeji Aksaray'a çıkas insanı bacar yani kudan Türkan mesleke bajurunun İstanbul'e Karaman'a işte hatta vakas sert başlat ki ye kesek ki jura revni paş davatını tübe valla dat yani vakas okedi ki yani ev semta İstanbul Aksaray'ı jura değil semt edici hani ek bir nifati yani bir dereden hani naha ama mesela aşira tac vakta Yavuz da megotu bu tahrir etkileyen tecmirine idare evkilikne Osmanlı vakta Osmanlı'da idare yani idare yörük heye mesela yörük çiye vazifa vana aşireki ve teşkilatı da tırtıştedici dikine ama asıl evka vana ormana darat bir kereste tıbırmış bu gemiye emmezdikini disa olağze bozok yani boz ulus ve paşa berba Kırşehir'e o koçları şandını lüvra idara danışmendi kaymakamlığı heye evrajı maden gümüş yani akta madeni şu keskini juva derna zer zil işte bana dertkine ev dibine İstanbul'e dışa askerşana ağzı Aksaray'a naber Aksaray Canbeyli lüvra güverçile heye güverçile tiştik kimyavi yani bu sabah barut etmek gitmek kalay vat şutana tikine yekşi hasbat kudi tikine yani hasbe evra meşhurin ve hasbe evra ji hasbe ku ne münasebe araba ek bar raj harbe raj askeriye ra şuvay şanar ve hasbe ki rastı bu kuvvet şutkin bar lomajna ve ona kine hasbe keşa hasbe ona disa aşire me erreşiya me kala çapan olutur bu yani ağzı Yozgat'ı Kırşehir'e jüve mentıkayı koştu tep İstanbul'e ekşi askeriye serve mentıkayı devlet şehir keda tıkazı aşira ki bike çi bike ama şehir keda ji vana iş de vana vazife vana hane lomacı idara aşira ji CC'ne yani aşir net nav idara vilayetlerine yani kazanana mesela haymana meskini tabi haymanatey yani do haymana yek haymana nav bajer kayıt kaveye ye aşir koçper kayıt kavanaya dısal ağzı Kırşehir'e ağzı danışmendiyor ağzı boynu inceliyor le ağzı yeni il eski il ve idare devam ediyor hatta kingi hatta sale hazar haysit çerli hatta tanzimat ve aşirana tabi idarane direkt Bacaka yani belge kaçı tezişinle İstanbul'e şu padişah, şu vezir ara yani şu vakfar yani şu çel vakfara dışında hazır haysi çeli şunda ve imtiyaz evana rahat ki eden evcü mina herkes ki idare ne attı idare lübra evke vilayete kazaya nahiyeye yani vilayete valiyeye kazaya işte kaymakamaya ve nahiye müdürü heye Livra disa tıkazı aşire reşiyajı tüm seri devlette de heye hazar şahsi hapsında hazar haysi çel diyor kısmen ki juvana doğru var askerşana yani Canbeyli tıkazı bir bike o ne sistematik yani durar şuna ki sernakabe amteni hazar haysi çel sisiya le çel sisiya ve cari Valiye Konya'ya Sirozlu İbrahim bene destevi 1600
malbat dixazin dor berê ez keşanen cihan beyli wa dernej eşrê me eşrê reşiya wana bicî bikin wana tabii sebebi ew kê hene wana yek naxazine yani bicî bibin ew hûbûne geriye xeba herin warin ser bixebin du diya li wira mesela gale me gotibe heye em eskini paşê ji we hezar heysid malî şesid malî sal hezar heysid çar heyşta em eskini dusid mal maye devlet tim eşira ve vakti dixwaze iskan bike dibe işte bana zarar ne mali kalkiye bez adi kalkiyeti çeyrine nizam tecavüzü kalkiyeti almak asıl mesela ne şu vakta Sultan Mahmud da berek var Abdülmecid yani Tanzimat hatta ve vakti Osmaniye Yunanistan yani Hellas, Sırbistan, Eflak, Boğdan, Balkan hem almak tamami şu ben idare wan derketiye van da kirdi. Şehazedin da vezir evke wana paşa wana Gavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır, Suriye, Girit, beni Adana ve hatta Arabistan'e kiriye destke. Ji Ağzı Kafkasya'da Rus'ta hatta İran çüne, Fransa, Katiye, Cezayir, Tunis, Serbixebiye yani devlet el Lora Türkiye ji Helke'da ji Balkana'da, ji Vadarna'da, ji Deredin'da ki insanı yani evki Müslüman Perikadane Anadolu'ya ve Anadolu'ya evki tüneye ziraat yani embecikenin Cemnan Ternake yani tanzimat reform şeye sertişti asası divrane işte meci aşire ale kadar ki yek askeriye devlet gazi asker aşire bırakırken edüdü mesela vergiye pace yani ve aşire cibike bana ziraat ebikin hem jelke işe ziraat peşte hem vergi ebikin siyasi idareye yani idareci edin idare kirin zahmetle mesela askeriye و اداره و کی تو کنترل شنه کنترل عشره بکه لو ماجی تقاضا رو که پیشتا فا عشیرانا جیب که yani o kadar tüneye becari pir ciddine valiye Kayseri'ye, valiye Yozgat'e, Çorum'e, Ankara, Dineba hatta Amasya dibek aşira em kerep cib libra tekliften mesela tişteki Balkeşe'ye valiye Sivas'e tübe meske vana tübe taj hazar haysidi haysidi diye ama gotu bu librana Zimbistan eji librana bare terme ağzı Habeş yani Tokat Zile Sivas'e yani uzun yayla ekşi berva akta çiçek yeter. Tübe vana librana hatta yürü tübe meske darip danadan namet ve vana çara çiye hem peze vanaj dast darip bedrini Türk'ün dua pedin Günge bana nar. İstanbul münakaşetike o aşire raşiya mezumbuna vana şerpe vana Dura Mehmet Vecih Mehmet Paşa vazifedar tıkın vazifet tednevi sergi umumi yani vekalet tednevi gotun etkavi yayıldıra evtibek aşire ali mezit ve raşin etbek ve raşib çekir kontrole cambega şıldızına edişti bir evimye rahattır biber. Serve ve elim karar dedim ki Rusya Livra cibikin Vecih Mehmet Paşa Sarıka'da tabi ev plana çetki. Ev aşira çiçin kicarreye buke. Aşira kabara kajbi tişli tüneye bar nezik tübe dusa keçik bu şartı bana şivan şartı bana khors şartı bana çünkü vakti terin uzun yayla şu ağzı yok ya da şu ağzı yeni yılda yani şu ağzı Kangalı şurada aşire vura yeni yıl ektibetlere yeni yıl dene etul kadri ağzı etul kadriyat dene disa jerda ağzı Halep'de aşir dene yani luzur yayla bu ona mina dola ki vakti terin şivan hazriye khattikin bazı şey biz bende baveni hazır dikine buluraka hazır dikine hazır khattikin ki ame her ni zozana barte emir zozana tabi plana o ki tişteki dine ya Vecih Mehmet Paşa
Em meskin na dobra video ki me. Are, me ku zaneva ave miyekar uşvan ew kêwana alaqatna wana da pir meşhur el ser vê film çêbûne, ser vê destan hatine gotin, şivan li vira li ber miyê digere, bi miyê nere ave veneke, bê tu derdixeber nede, bezî din gî li miyekar mestêk. Miyekar ki derbas bû, bezî din jî derbas bû. Tên ber Çeşnigir, pira Çeşnigir, köprüye Çeşnigir'e, Çeşnigir ağzı Kırıkkale'ye, Köprüköy tarafı dene. Tên ora mestkin ku ora askera girtiye. Mesulî askeretê ji eşîra ra dibên ku wale şikayet heye derekê da dibên nava da kesek kanûn qaça yani kesek devletê digere hene em tu zanî hûn vayişira nakine ama kesek nav da em dixwazin me derkevin sebabê em dara derkirî çara wê jî dibe mezinê eşîrekî nese ji her eşîrekî her cematekî me mezin derkevin pêş ya ave ya gurkê wî ne işte kî nesa vana derdkevin pêş vana derdkevin em ê wala hernê Yozgatê ferne Yozgatê qonaqekê qesrekê li wira tu em vayişî işte ser tenkînî tabi li wira vana çik dikevin wa qonaqê destnekê mezinê eşîra girêt didin wala zincir dikin dibe hûn girtiyê me ne hûn nîvanê me ne nabîne girtî ji nîvanê me ne
Hûn şinakin herin hûnekê din ji naşina livra bimene. Êk zaten berê zivistanê li Hewzê Yozgatê, Tumanî li Yozgatê, li Çorumê em bên Sûr li wa derna Tumanî, Axtar, wana ratibê hûnek livra bimene. Bêyê dinê livrane girtine esker çek dibin tên ser kopriyê çeşnigirê livra dibên wala mezinê ve dest medane. Hûnê ya çek bin her şûnê xer livra hûnê em ê çî bikinî ya jî ve got na em ê mezinê ve yani tiştûnî serê wana bikuştinî. Livra navbera eşî yani kısmek insana esker ve tabi hing derdikevin tê gotin ki livra dev şeş kes ji eşîre çar kes ez ji eskera têne kuştinê û livra ji eşîra nêzîkî heşt hezar hevsed ne hezar malbat vana heytinin dibên em ê çût bidinî hûnê ji naşinda ziraatê re meşgûl bûne hûnê çût bajine ama em mes dikinî ku nîvî wana çar hezarê zêdetir wana li gunda belav kirine xizmetçi dane însanê din nêzîkî çar hezar jî çût belkî dayîne dibe çût bajon li gunda wextê cî dikin pir dîqat dikine dibêne ku me wekî nebin mevanagî ser hevdin nebin mesela gundê heta em benî gundekî dehe malê lêyî maleka eşîre kurmanca malekê bibîne ê heta 20 malê em benî işte 2 malên 4 malek bibîne ê 3 malê 6 malek bibîne ê heşt heta 4 malê jî 8 malek bibîne wana va insana livra li navbera çemê Kızılırmak û çemê Delice bigire heta Çorum, Tokat, Amasya jûra heta benî Bale, Keskin yani Hewzê Kırıkkale bajar qeza gund lewkî wana kî peleng dikin bela dikin. Korê dinê mezin mayî êk eşîrê mezin jî li boyalık wê wextê wekekî biçûk e gundekî biçûk e livra müdiriyetekê ava dikine navê wê dikine Mecidiyê ji Abdulmecid de ye livra jî paşê çex di navê wê dibe Çiçek Dağı wana livra jî müdiriyetek ava dikine livra jî Mustefa Begê Bereketî ye dibin îdara Mustefa Begê Bereketî da qismek ji wana li çola Malyê yani em pêr dibin gundê çolê Malyê li Qirşêrê gunda cî dikine korê mezin jî ji wira berva disa Paşa Dawê û Haymanê dişînine û heta wê cî Mehmet Paşa qejî tê wira kontrol dike li wira tabi naxwazine ku kurmanc gîl sere gunda ava bikin dixwazine wana bela kin eşîr qebûl nakine heta İstanbulê terine şikayet dikine û dibe ku em naxwazin em dixwazin bi hev re gunda çêbikînî wê wextê li navbera Ankara û Konya'da wa eşîrena jî disa li wa derna cî dikine ew ê ku heşt ne hezarek birinî mesela konê wan ji dest wana digirine ew konê wana paşê li İstanbulê bi mezat tirpoşine û perê wan dahî nadine divê weze wextê de ve bac nebe ve vergî nedaye ev wana belatine heta îro jî sedî sed em nizanî kê derê belakirine ama ta heta Samsun, Bafra heta yani Nerzipolê wa derna tê gotin yani politika katî ajotin çin bîye metod çi ye metod vay ve ekem dizanî hezar heysed çend naşinda êdin ji avzê me de eşîr bi keriyê xeba berva ji Yozgatê ya ji avzê derbas nabine wê wazê zaten eşîrê me dibêne berva Erebistan yani ji Yozgatê şiva berjêtir heta Antalya Helepê wa derna girpir Erebistan berva nabine ê wira ji vê avzê re dibêne Rom yani Anadolu'ya ê wira jî berê vê avzê nabine salek du sala gunda tabi hema çê nakine dibêne va çin ya vê derbas be va tufana jê derbas be ama vê avê tabi em nizanin yani devlet ciddiye va iskene mezine yani ji Nevşehirê şunda iskene herî mezine êdin ji wê şunda eşîrê me
derbasi gündat bine sarık du sala tane adet konat sarat kişne paşa edin gram kaniye çetkine hatta hazar haysit şiesti kemzede gün avat bine avat bine idare ji ve vakti tenej ülkede ji mecidiye daye yani ji haymane bigre hatta bir şeyle yani ansı paşa dabe herkesi vacakı belgeler Mustafa Bey'i Mecidiye ve şekli Lübra Cidkin Reşiya eden Lübra Reşiya Yozdan Sivas kısmek Sivas Kırşehir'i Konya Ankara ve bajarına meskini gün avakırına aşırı mek euro gelen tübeni aşır Lüvadarına hatına bakırını o ek hatta euro kurmancıya rastını vanışı aşırın aşırı Lüvadarına avakırıcı emitna başka kalaveci bükünü Lüvadar sami video gibi. Pazar çümana göre molonu roda bırını solunu Hala gencini robirgaya yormuş tabına kolba kolunu oyledlunu Hala gencini robirgaya yormuş tabına kolba kolunu oyledlunu Oyle dılanga, dina dılanga, oyle dılanga, halve biyanga, lenga kulanga. Kırıza su benge bondakına dayı hamaryon kondakına Bine kötün ikilen azlaka biyonuzların bindakına oyledilanga Bine kötün ikilen azlaka biyonuzların bindakına oyledilanga Oyle dılanga, kalbe biyanga, lenga kulanga, oyle dılanga, dina dılanga. Baş turanım dudama gana kulüberin obama gana Dardamına zotu fırına babaş nazrın oftabıma gana oyledlunu Dardamına zotu fırına babaş nazrın oftabıma gana oyledlunu Oyle dılanga, dina dılanga, oyle dılanga, harbe biyanga, lenga kulanga. Jivrada Slafeke, Gurmace me Çorme, Tokat'e, hususi Amasya, Çankırı'ya, Samsun'e, hatta
اوکی ام بینی آغازه Kırıkkale vadarna tişini me khas video jwa derib bimerni çima me ağzı ağzı Konya Kırşehir Ankara Pırni dengime tenki zede dert kebe anal gorme mina tenki sevet mene ne malek habere mecwana tune habere جوان هيا زاني كده يعني که در زمان وانا شرط وانا belki birkaç ایمن نرحل نگاته و حتی حضر حیثیت هفته فلان مجدیه دا عشیر اداره بونه شو وقتی که شده عشیرم زده بونه یک شی او کی نبونه ایدن تشت جاغزه siyasi دایجی belki idare نخواستن مگیش در که idare بونه em ta sala sedi ser nizandikin ama 4 sala hazar haysi hafte eden em mestikin ku aşir her ke aşir avse khada nav khada ağe kha bege kha ev vatedine wana eden ev temsillikine ev kesek jnav aşir derketini ağe ve erget bege devlet Kürkekiti devanat ve hilal yani ek idareci ev. Yekce libra mesela aşireci az fazla ki kalebe bikim da emme ne ayakta kadar beni aşire birka aşire sevka yani aşire onlar ya emek lanet oluyor aşire ben ne aşire kan ben ne aşire jirki yani aşire kiki yani aşire ben emme işte sembolik yani ev nav hafta da yek devlet ve idare vakta ki kirni idare dani bana ve sabah idare yani meret zane ki idare tonma ki idare sevka ki ya Omariya ki ya Nasriya ki edediyaji nav khadaji aşir zanne ki temsil dike yani sabah ki isare kha dor bareke idare bike böyle navi imkanı kijan aşir pek yani vedere navi ona khazmı ve tekrar bikim Jazze Ankara'da embeli Nasri yani Ankara Jazze Ankara azı Canbek kara gelip misal embeli inco bunları atıp kalem ki jevdate celik yani celik ya avcı kreday kuliye tasarsanın kulevana halki yani halki ser kuliye ser Canbek'de embeli kredayına molki Kırkışla aya molki lazı Yozgat ejidista yani sevki lazı fakat zam Canbek'le kuliye yani çünkü kuliye aslında o mehana benim mehanacı düğünde yek koçsara yek ser kuliyede girdi ama lazı akta madeneci ilaç kasetsar yani aşire megendi bilka emeji granil ser koçsara ve güneme girdi çar güneme ser kamane ve gündekçi ser balede girdi kendler bası azı çolet benim Kırşehirci mifki aşire mifki haya aşire şeyh bulaya lura meskini okçu hane desa lura bereketi hane Yozgat çiçek dağı yazı ve aşire me ilk lura grani vadarna gün çekirne ve bana alaka bana bevlira hatta salih hazar iroji hane ama iroji kimse dahi ama hatta salih hazar haysi şesti alaka bana bevlira bir زیاده هیه مگوتو که هر عشیری نافخدا و که خدمت کنه کسی درجه خدمت کنه یه وانا جوابته هم نست کنی پر یل پیش تورنی نه تورنی بلکه تورنی عمر هنه تورنی سیفت هنه تورنی هجوا هنه و به نبرد هجوا جی قابل جدی کنی اوجی دسا برای سرنشیات حساب کنه اما اوجی حاصل باله یعنی حاطنه بچی کرن سال 1821 toruna idare olan heyet tabi ek sebebi esası torun daimi tarihte idarecilik kırına yekşi alaka vanu alişiri oluyor bereket ya yani evci tahminim tesreke vecid serheye ama paşet dibini mesela toruna misalek ez bidin mesela torune bilika
Em beni ilk ağalığı kiri Hac Haydar Ağa'ya. O Hac Haydar Ağa duvar salana da idara bilika kiriye. O resmi me herhalde heye resmi Hac Haydar Ağa. O malbata Hac Haydar Ağa که آقای بلکایه خانماوی هدا عثمان بگی اوجی خانگا حجی بگی عثمان زاده حجی بگی نف کرتال جمعیت دا بو اشیل هیچی باجنش بالباتا ایمویش بینر بایی شخصوار هایه روی مالباته امیز دکنی گچ بوکا حج بگی حج حیدر آقا بوکا خه جکا فایو جی Kaladina'ya, yani hatun oğlu. Bilmezdeki torunakı Fatah Üçler toruna günü bulduk Sevka'ya. Disa torunaka Hac Haydar Ağa Nura Fayu Buka Ali Begi Omera'ya. Torunaka disa toruna Brangi Hac Haydar Ağa toruna Dale Belkera zevciye, Osman Alişiroğlu'na zevciye, evci torune Kırşehir'ine, o Kasyazan'ın daki pirka Rojnamavan'ın gazeteci Murat Yetkili. Dva Kırşehir'e hatta bedene meskini zavac heye, pevdra zevcine, ve mali peş torun pevdra zevcine, konağı vanhane, konak mina kilo yani mesela kullanıcı için bir sosyal netekine yani dengvejik tek, nivanik tek, yek tek, şu konak hareket içine beni balık atışına serka atışına onlara içine nasır ya, ev içine halka, ja sana malik kudan konak malik nasıl, lomacı pır mühime, tuçin kadre nivana tigri, kadre dengveja tigri, ana her derek çuyi hem haberat bile hem kale aşirat bile çibiye çinebiye jivra da bigre hatta velat jere hatta anta ve hatta maraşe ve şekli haber ternet değil haber avan jevde haye o aliş Hac Haydar Ağa sam mestkini de ek tutuştek öki krim mesela çend qalave kiri bu terek koşkare gündeki kuliye nav kuliye de daye terin dola kavura dola mala Haydar Efendi Lura dol zırnalet kebe dert kebin korte kişi tornada çuniş büyükşada çuni govende dikşinin başı gündi vura dert kebin ev Türkiye müzik dert kebin orta oynatırsın yeki jua gündemek şivanet kril koşkara ev dert kebi ev buara orta oynatırsın Hac Haydar Ağa pırsket ve evkiyet bine jvala şahsına ve ome muzamkeye çend rüyasında ve vakti evki khatişine muhafıza khatişine yine ve ratke falaket ve temre rezil kemika kurmanş ve çırtıktızın eme bovan Tusal gündeme orta günde avattikin dük malbat torun yani mallarda gündek mala yani kriba mala gelende tibene haye tibene bana na kazın artık Hac Haydar de bu ana ratbe tabi belki rapsman bekara tabi ömkevahane tabi lavki tüşü bütün dolaki tabi vaçı sonra yedar tabi tül zırnaki ya tabi tuçin denkti tabi korte betun asbak zevcik vayışık ve nekri uçuma itiraz dikine yani vana insana ekiledi khir ve tesira ka tenel ser kurmanca neviye sale hazar haysid şiesti meskin jikoç sare hatta Gölbaşı yani Ankara Ru Re Konya'da günde Tatara çikirme hazır haysiz şeysi şunda belki dura yani politik yani haberi kurmancı evi ağzı haberi var da günde var ama ev kundana ben tesira ağları kurmanca dalmayını yani korte kay kurke kaşandına bekşle hatine benç rüyat konağa Hac Haydar Ağa Dolmacı bir tesirek o mezir servana kiriye ha video ki meğeye emmeskini ez kalebe
وانه گووند تکشینه بنن نه خورد کرمانجا ده گووند کرمانجایه یک تکشینه خورد شکرینه بندکی تترایه عادت ما سروانا تسریع که ملازم کریه ام تبینی که چقدر رن گووند ما تکشینه دسا مثلا عشیره قونا و یعنی وقت پرتش تایه پروگرام که دارم شنا کنی قاله گیا بکنی لو ما من تنه قاله حج حیدر آقای بلکا کرد مسکنی سریع سیب کاشی که رمضان براکمه کلا اوج مرا بیچی خیراتنا شورا کواج me پرسکری مال مزنه گندی بلدوخ مال حجی بکتیش آره مال حجی بکتیش آقای گندون جو گندی بلدوخ را دونم که آقالغی کرنه حجی بکتاش خان لو که میریه میری لو که وسی اجسانه دونم که حجی بکتاش آقاییه لأرزرم الآغرية الوانه سواشي هاوية بردون روس سواشي پر مريه بدار كاتنا بربا أناطولية بدار كاتنا وطنا شبا مالنا نخي وطنا گندي ما وطنا گندي وارنا مالي كي وارنا مالي إيغا حج بكتي شبا مريانا بر ياردمچي بيه إيشي دايه آشي دايه مالي داينه زمانی چرسنده خیلی بیکار حج بکتیشی زاو جاندنه دسته خیلی سر را گرتیه یعنی حج بکتاش مرکی فرقلیه چونکه حج بکتاش دنیا خیلی شامه داتیه حلب داتیه سامول داتیه دوچیل و درنا تجارت دکریه پاجی دو فرتیه پاجی دستاندیه حتی به نوی حجی بکتیش رفرانس حجی بکتیش و بلگه ما آقای خجی به نوی حجی بکتیش ایشه دکرنه مالا که رمضان آوا هم هاتنی دسا داوی پروگرام که امی جا کردن سر حکیت کردن پروگرام کردیم هر رابنی مالا و آوا و گدا سرمه حتی جاره که دوباره خیر خاشیه ده از خاطر خجوت خاصمه خاطره به امتی ساعت داوی برنامه ما لامبلور اما سازمان بیرتینی خاطر جواد خوازنی ایوار باش چاوا بخیر خودی من اگه مال بابی من ام کوک رشان جزاینن ابدون رشی پرا خوینا حیمان جان بیله لینگلتر دیساه 24 باب رشینه دو باب عشیرن گنده ما اجخیله قضیه بیشتنیه ولایت ما آدیامانه اشته آوای به ترکیه وطن سورarsan بیشتنیه gözlerimde akan seli benim adaletim Allah'ın yolu az yadiyamanıma yavrum az kokerraşıma از یاتا اکل دردامه اون نزدانن که کیمه گشتگی من چین چوره کرکی تو پیجا درد مقصاوه ندیمه خلک پاقلی ترجمان که وقت گذر دنخواش دی عاشق فانیمه قمریا که چولب ساشما بریندار یارالیمه گوگرشینه که سری سرحد قانات شکیاج رفقتیمه آوکال دوی گیده گو نخواه قنتیمه ورتی گوله وانه در رشتم اتمی تیبه یه زانم اتیمه همه جکل دردار را مشتری ما قمریا که چولب ساشما بریندار یارالی ما یازرش روندی ما لقدر خوی قهری ما لبجنی بلند را بینه دولت اروپا تم بکچی ما و ندیمه اون نزانن که کیمه
Amin.